Diwrnod 7, Corwen a Llangollen. Taith Diwrnod 7, Day 7 Navigation. Heddiw, da chi'n mynd I Gapel y Rug, a Bati Glyn y Groes, a Dyfrbont Pont Cysyllta. Today you'll be visiting Rug Chapel, Valley Crucis Abbey, and Pont Cysyllta Aqueduct. Capel y Rug, O21 9BT. Mae diwrnod 7 yn cychwyn yng Nghapel y Rug. Archwiliwch y capel, ei hanes a'r amgylchedd. Y stori Mabinogi ar gyfer heddiw ydy Culwch ac Olwen. Day 7 starts at Rug Chapel. Explore the chapel, its history and the surroundings. The Mabinogi story for today is Culwch ac Olwen. Mae cyfle hefyd I chi ymweld â hen eglwys plwyf Llangar, ac mi fydd y staff yng Nghapel Rug yn hapus I roi cyfarwyddion I chi. There is also the opportunity for you to visit Llangar Old Parish Church, and the staff at Rug Chapel will be able to direct you there. Amser cinio. Mae siop fferm Rug O21 0EH yn werth I ymweld â hi, ac mae'n debyg y gallwch archebu eich bwyd yn Gymraeg. Cofiwch edrych am yr arwyddoren Cymraeg. Trowch i'r dde allan o'r maes parcio ac i'r dde wrth y goleuadau traffig. Rug Farm Shop LL21 0EH is worth visiting, and you can probably order your food yn Gymraeg. Remember to look for the orange Cymraeg signs. Turn right out of the car park and right at the traffic lights. Gyrwch I Abati Glyn y Groes LL208DD. Gyrwch tuag at Gorwen a pharhewch I lawr yr A5 tuag at Llangollen. Rydych chi'n teithio wrth ochr yr afon a rheilffordd stêm Llangollen yn y dyffryn islaw. Drive towards Corwen and carry on down the A5 towards Llangollen. You travel alongside the river and the Llangollen Steam Railway in the valley below. Trowch i'r chwith. Ychydig cyn adeilad gorsaf Berwyn, trowch i'r chwith yn dyn ar ffordd fach sy'n dyblu yn ôl a chroesi'r afon. Mae hyn yn osgoi'r traffig yng nghanol Llangollen. Just before Berwyn Station, take a sharp left onto the minor road that doubles back and cross the river. This avoids the traffic in the centre of Llangollen. Trowch i'r chwith eto. Dilynwch y ffordd nes I chi gyrraedd yr A547 a throwch i'r chwith tuag at bwlch yr oernant. Follow the road until you reach the A547 and turn left towards the Horseshoe Pass. Abati Glyn y Groes LL208DD. Gellir gweld yr abati yng nghanol y maes gwersylla ar y dde I chi, a gellwch cael mynedfa trwy fferm yr abati. Gellwch barcio o flaen yr abati.
Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o Cadw. Archwiliwch yr abati. The abbey can be seen in the middle of the campsite on your right and is entered through Abbey Farm. You can park in front of the abbey. You may have to pay for entry if you're not a member of Cadw. Explore the abbey. Gyrwch i ddyfrbont Pont Cysyllta. O-O-2-dim 7-T-P. Mae'r diwrnod yn gorffen ar safle treftadaeth y byd. Gadewch yr abati a throwch i'r chwith. Gyrwch trwy Llangollen, ond peidiwch â chroesi'r bont yng nghanol y dref, ac ewch allan ar yr A539 tuag at Trefor. Mae yna sawl lle gwahanol i barcio, pob un ag arwyddion o'r briffordd. Maes parcio ystafelloedd te'r capel yw'r rhataf ar gyfer ymweliad byr. The day finishes at a World Heritage Site. Leave the abbey and turn left. Drive through Llangollen, but don't cross the bridge in the centre of town and head out on the A539 towards Trefor. There are several different places to park, all signposted from the main road. The Chapel Tea Rooms car park is the cheapest for a short visit. Dyfrbont Pont Cysyllta. Gallwch gerdded ar draws y ddyfrbont. You can walk across the aqueduct. Canolfan ymwelwyr Dyfrbont Pont Cysyllta. Gallwch ymweld ar ganolfan ymwelwyr. You can visit the visitor centre. Edrychwch ar ddyfrbont Pont Cysyllta. Gallwch gerdded i lawr i fan gwylio'r ddyfrbont fel yr eglurwyd gan yr arwydd yn y maes parcio ger y toiledau. Mae gwefan da o wybodaeth os hoffech ddod yn ôl i archwilio mwy o'r safle treftadaeth y byd hon. You can walk down to the aqueduct viewing point as explained by the sign in the car park by the toilets. There is a good website of information if you would like to come back and explore more of this World Heritage Site. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith. After your day, there is a more open activity for you to do. This activity asks you to use what you have learnt during the day, and you can ask your class tutor to check your work.